ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان نعيد انقلتهما إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتهما جزاكم الله خيرا إن شاء الله. يرون قباب إن شاء الله مه. آمين آمين. قالتهما هم دخل سنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتهما والفادة إن شاء الله. هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عملي الردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هند خيسانو بك جرتنيتي ربي سبحانه وتعالى نجسني التهاتو ربي دندها دا yeroo hunda keessatti ballottiis rakkottiis toltuus ballattuus harkattuus dhabduus yeruma hunda keessatti nama haqa dubbatu rabbi si haa godhu duba haqa kana dubbachuurraa warra sodaatu rabbiin nun taasisin. nabiyyiin rabbii sallallahu alayhi wasallam sahaabticha beekamaa abii dharri ilgifaariidhaaf dhaamsa babbareedaa dila tokko dhaameefi dhaamsa nabiyyi rabbii dhaameef san keeysatti maal je'een duba qul ilhaqqa walaw kaana murran haqa dubbadhu dhugaa dubbadhu osoo hadhaawelle haqni kuni dhugaan kuni abbaan fedhe akka fedhe fudhachuu mala abbaan fedhe akka fedhe hiikachuu mala abbaan fedhe akka itti fakkaate fudhachuu mala ati immoo haqa kana numa dubbadhu namni qalbii haqaa qabu yeruma hundaahuu ni fudhata jechuu duba kana asittiin jalaaba gama mata dureetiyyaa waytaan dhufu obboleeyyan keenya warreen duba gartee abaluun nabiyyii oromoof ergame je'ee warreen yeroo hedduu wanne kanaa kun magaalaan an jiru kana keessatti dubbatamaa jira waan biraa bira kutee fuudhee namni inumaatuu maxxanse. yaa jara keenya yaa obboleeyyan keenya yaa lammiitiyya dhugaa jiru walitti himne abbaan fedhe kan oromoof dalage kan saba isaatiif dalage galata guddaa qaba duba galata guddaa qaba khabajaa guddaa qaba ni jaalanna ni khabajna haqarratti duba garte garuu nama sanirraa dubbachaan jiru nuti dubbii fuutanii waan biraatittiin sharafina dubbii fuutanii waan biraatittiin jijjirina namarraa dubbachaan jiru duba abaluun akkasii jechaan jiru abaluun akkanaa jechaan jiru duba namni oromoof hojjate abbaan fedheehu galata guddaa qaba khabajaa guddaa qaba duba galatoomii jannaan nama oromoof halkanii guyyaa hojjechaa jirun galata guddaa qabdaa ulfaadhu itti fuufii si cinaa jirraa jannaan duba garuu gariin namaa wallaalarraa kan ka'e jaalalarraa kan ka'e hamileerraa kan ka'e waan adda addaatirraa kan ka'e daangaa tarkaanfachaa jira duba hisaabaa bahaa jira jecha rabbi dallansiisu jecha yoo itti yaadamee beekaa sirri na hubadha yoo itti yaadamee beekaa kan ja'u taate amantiirraa nama baasu warreen waan akkanaa kana dubbatu callisanii bira kutuun hin taatu wanni paabliika gubbatti badiin balleeffamte paabliikuma gubbatti duba gartee deebisaa harkatti duba wanni dubbannuuf yaa obboleeyso olola kaasuuf hin dubbannu nuti nama jeequuf hin dubbannu waan bira kaasuuf hin dubbannu na harkaa fi na dhagayaafis hin dubbannu maqaa barbaaduuf hin dubbannu rabbiitu ballama nurraa fuudha badii arkamte takka callisnee yoo kan bira kunnu taate baru kan biraatii waan biraa balleessa duba yeroo nama keessa jiru tun yeroo akkanaati waan akkanaa dubbachuu hin qabnu waan akkasii waan akkanaatitti waliin sabbarru dubbo balee namni badii balleessee wanti kun sirrii miti rabbiin hin jaalatu
نبي ربي هنجالة عليه الصلاة والسلام جنة دبجون تلك ما خين يخوني واجب خين ربي سبحانه وتعالى إسانن دينا بيخن الرا بلما فوئي أكاني في هكذا رويسيني دول هك أكان رويسيني ugajiru akka namaa fi maniif ballama irraa fuudhu. Namni tokko gizee balleeyse osoo nama san hin arrabsin, osoo nama san hin xiqqeessin, osoo nama san hin eebeeysin wanti kuni sirrii miti jettee ifa baasuun waan tokko illee rakkoon qabu. Yeroo feete keessa jiraadhu. Yeroo haala feete keessa jiraadhu. Waan feene keessa jiraannu. Waan Oromoon yeroo ammaan tanaa keessa jirtu walumaan beekna. Dhimmi Oromoo dhimma keenya duuba. Dhimma nu hundaati. Dhimma namayyuuti. An fakkeenyaaf Oromoodhaaf yaaduuf, Oromoof cinqamuuf, waa'ee Oromoo dubbachuuf, Oromoo ta'uun kiyya qoftiin naaf ga'a. Akkasuma wajjin gizee badiin amantii tiyya xuyxu dhuftees amantii tiyyarraa bifa bareedaadhaan deebisuun dirqama narra jiru duuba obboleen kee. Kanaaf duba gartee warreen abaluun nabiyyi Oromootiif ergame warri jettan akka fedhettu haa barreeffamu. Dubbiin tun jechi kuni jecha sirriiti miti. Wanniin ani barreesse yoo isiniif gale namni beekaa jecha kana dubbate nama islaamaa taheetiin jeen duba. Abbaan fedhe haa barreessu duba. Ani immoo namni itti dubbachuu jiru nama islaamaati. Namni jecha kana barreesse nama islaamaa tahe yoo kan beekaa itti yaadee kan barreessu taate wallaahi amantii isaa waan xiqqoon gurguruu jira duba. Yoo beekaa itti yaadee waan akkasii kan ja'u taate amantii isaa waan xiqqoon gurguraa jira. Osoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti ja'u akkam je'e maa kaana muhammadun abaa ahadin min rijaalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين. انظر ربي الآنات إيسا دجي سمي إيسا عالم خنا أمتيتو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نبي الله محمد هنتاني عليه الصلاة والسلام ما هنتاني أبا أحد من رجالكم تيروان كيسانيرا أبانم توكو هنتاني جي ولكن أمو رسول الله إرجما ربيتي وخاتم النبيين أمور أنبيوتاتي ربيتو قرآن خيسا دبتي وخاتم النبيين أمور إرجمتوتا أمور أنبيوتاجي ربي سبحانه وتعالى. وصو ربين أكنا جتشاجرو يونم نبي خالكي أبلو نبي أرومو في إرجمي خنجوتاتي خوني بدي قدا دلي قدا وان أمنتي خيسانا مباسات يوخن واللالاف جاء متاتي هنو هابرو هم بيخومي ولا ليتو دبتي بر هابرو آية ربيتي وخاتم النبيين خنجي ربي الآن دبا هنو هابرو إيسا قفامي نمني أكسيتي أدلين ها بري جتشا أكنات الرأوف ها إيقو يا إخواني يا أبولين كين جتشا دبا قرتي قدا أكنا جتشا خسارة قندل ما دبا قرتي نمك ونمسيس دنيا اللي ربي والدي آخرت اللي ربي نرى سقافته جتشا ما كانت رأي في قوقب. يا أبولين انظروا هذا نبي خوني نبي ربي عليه الصلاة والسلام ميوان تكان سنقافت نمني الدنيا تنرى نبي ربي ترجعلو نجرة علم من ما خان أمم هدرة نمني نبي ربي ترجعلو نجرة مينا دي بيسا ورين أولاين الرجل تقوم مينا دي بيسا نمني نبي محمد رجعلو نجرة إسنين قافت شاجرة عليه الصلاة والسلام. نمني نبي الله محمد قالوا على الإطلاق الدنيا متنرى إلمنا ما خنو آدم الراكبتي إلها قاماتت نمني نبي ربي صلى الله عليه وسلم إسرج قالوا نجرى ناهما مي قافي تكتي تننادي بسا نمني نبي ربي ترج قالوا نجرى عليه الصلاة والسلام مي نادي بسا هنجر نمني نبي ربي ترج قالوا نجرى عليه الصلاة والسلام هنجر نم تقول لنا هنجر دبا نمني نبي ربي ترى قالوا صلى الله عليه وسلم تقول لنا هنجر دبا على الإطلاق إذا ربي سبحانه وتعالى لال خبجاء إساتي إفبرت يا فيرا سمي تربان أجول هنوت عرشي برا إفبرت يا أمي إذا ربي سبحانه وتعالى خبجاء إساتي ولادة چيديسي هلا سمي بني في جبريل اتي ارجي بكا جرور رافوري دوبا قرتي اف برت يامي اف دور إسا تيسيسي ها سيسيسي بر إسا
أنبيوتا آدم الراكبي إلى نبي محمد إرجمان عليه الصلاة والسلام بيت المقدس خيستي يسبو دان صلاة سيدوبا نم تكل نمني نبي الله محمد شال جرو نم تكو نمني إسر بريد جرو نمني إسر صدركاك أبو جرو نمني إسر صدار بك أبو جرو نمني إسر حالا في أمل غارك أبو جرو نمني إسر جيرو تنوان إسين تاتي إلما نما برسيسيهن جرو عليه الصلاة والسلام إسا سنيتي تمالي فينجيني بيتني إني سنوان إفينجئ لا تطروني كما أطرت النصارى أبو أكا نصاران نبي الله عيسى حسابا باستي أتي إلما ربيتي أتي ربي جتي فارسيتي حسابا باستي أنا فارسيتني حسابا نمباسي ناجي نبي ربيتي عليه الصلاة والسلام إيه نبي ربيتي صلى الله عليه وسلم قافخان صحابتي توكو لفاخئ يا نبي ربي أتي خكنا أتي خكسي فاروخ إيسا حسابا بيدوبا خوته إيسا سانيتو مالجي أكا نصاران عيسى عليه السلام حسابا باستي فارسيتي خنو نبي برا خوتشيساني إلما ربي تجاني إنمات وتي ربيه جانين أكا نبي الله عيسى نصاران فارسيتي حسابا باستي حسابا نمباسنا جي إني نبي صلى الله عليه وسلم إذن نما أكا في خيتي خقويا خنا بدير را إنما القلاوين بين إلما نمات هدوبا خيستو زمن أما خيست جراچا جرو خيستو يرونوتي أما خيست جراچا جرو خيستي نما بدير را كل راجتشون أبا فدهاتو أنا استودن دابا فدهو بدير را القلاوين بين أتي أسباتي نبي خين يجزي جتيا كمي هوني حسابا بهودا دو إيه وانا كنا وني دويسيني وليتي نوفيستك اللي نجر شريعان ظاهر يو أمو دبيتنا دبتشون يرو أماتنا شوركا خاستي يرو أماتنا ولي نما بوستي مال ولي نما بوساخون أكمي ولي نما بوسا من التيمي أين يطويني مكانا ما ترى دبني أبلونا كنا أبلو كسي لا هنجن قروا كلمان دبتان تسان سيري ميت أبان فدها فرطو أبان فدها ديسو إيه أني مو ونيني دبتو في ربي نكرانا نقافا النيب بديه الدو هجتم بدين قري تأساني دبقر تبي ردب رانيجر بدين قري تن أساني برخو تنيجر أمو بدي أكنا أساني برخوتو ربي اللين إرانا ما قافا تابيخ والله العظيم أيا كان نمني دينا بيتو نمني خطاب ربي قراتي نمني أسرة تيسي دعوة قوتو نمني مكاشي خاتي في أستاذاهي متو بدي أكنا تنا أركتيج الجتة برخوتون أيونين دبت مكاخيان نتوك أما يون دبت حواس برتي فرطة دبا يرو أما تنا خيستي وان أورومو تتوك آيون دبت نمني حديثا نرى جيفتو ينجرو لا أتي نماجد شايم تحديث فارو بربادا فيم تاتي نار كان رجع في مجرتا نمني أتي دبتو في يرو هند ربي في جتشهاتو قافا أتي دبت نمني بكلمة تدباها بيخ خربين إيمان إساخان نني فرطة دبيته خربين وان براتي سفام سيسي بابيخ الدنيا تنا خيستي نمني هندينو نجالتان دبي فرطة من قرن نمني هندينو نجالة ديمان دبي فرطة من قرن أكما خاسي جالة تجرد خاسي جيب بجر أتي خايون تنمني سجالة شوفي سجيب بوميتي نمني سيهاسوي في سيهاسو ميتي نما برا فرطة ماركت في فرطة مدبي أصون تهين حق أجيرو ربي جالة چيزو في دبر ربي سبحانه وتعالى قلبين المنامات حتى إساجت نبينا كجي عليه الصلاة والسلام قلبين المنامات هندي قبل من رحمن جدو جرتجي نبي صلى الله عليه وسلم أبا فئلك أجلتي أبا فئلك جلسة إذن أتي ربي قلبين المناما هرك إساجر تفجتشا دبرو ربي سبحانه وتعالى المنامات جلياس خانا دوبا قرتي واني دبنو في نوتي خبيرا أكا دوغنغورا أكنا خيسان سيني في دوبا أني إبادي بنين بيخنم نيوان سن دبته ولا للرا دبته دوبا إيه ولا للرا دبته غري دوبا غرتي همينين كي دبته إيه همينين كي دبته غري أكومتي لفاخيتو مدبته دو غرو جيزي كلمان ألفاتون أكناتوني أسباته وانتنا شريعان إسلاما إجا أكنات اللالتي إيه ربي اللين أكنا جاء نبي الله محمد اللين صلى الله عليه وسلم أكنا جاءني دبتشون بدي تكلهن قبض ببلين أكن جتشون نما عرب سوميت أكن جتشون نما طري سوميت
akkana jechuun ololallee namarratti oofu miti yeruma hunda haala hunda keessatti wallaalaa fi barsiifachuun dirqama keenya duba wallaalaa fi barsiifachuun waan inni akka maletti fahame obboleessa kiyya waan kana rabbiin akkana jedhe nabiyyi Allaahi Muhammadin akkana jedhe alayhi salaam yeroo hunda keessatti haala hunda keessatti dubbanna duba haala hunda keessatti abbaan fedhe afuratu abbaan fedhe hadiisu nuti osoo naman arrabsine osoo olola namarran oofne osoo maqaa nam takka illee hin xuyne waan shari'aan jettu lafa kaayee dabruun an dirqama rabbiin subhaanahu wa ta'ala narra kaaye kanaafuu duba gartee kuni akkanatti walii haa hubatamu takka lammeessa yaa oromo wal beeyna yaa lammitiyya wal beeyna hedduus nama faarsitanii hisaabaa naman baasinaa duba hedduu nama faarsitanii hisaabaa naman baasinaa isinuma warra arra duba gartee faarsee hisaabaa nama baasee kunooti waan biraatiin ilaa nabiyyiin gaheetu boru yoo namni kuni dogongore namni qottoo qabatee nama bobbahu awwalan isini wal beeyna tanatu yoo guyyuma rabbiin kaasee namni tokko dogongore namtichuma arra asirra taa'ee ati jeyna ati marree ati hooggana ati goota ati sheekha sabboona sheekha qabsaawa oromoon sheekha akka keetiin umaa hin dhalle namni akka keetiin umaa hin jiru maashaa Allah yoo dubbatan akkuma keetii kana dubbachu yoo firraa baasan akkuma keetii kana firraa baasu watakkan sodaatu bar dhiiraa bar onneerraa dubbataa bar isuma akkana ja'uutiitu yoo dhadarra dogongore tokko yoo kabiraa dogongore namni qottoo fudhatee duba gartee namarra bobba'ummaa keessaa kan kee oromummaa namarraa fuutan duba oromummaa namarraa fuutan ajaa'iba asuman namaa kannitan sabboona feesbuuka gubbatti maashaa Allah tokko sheekhul mujaahidiin jee nama tanse gaaf tokko ani yaadadha dur sheekhul mujaahidiin jee nama tanse gaafa kaan askeetiin duba gartee ani dubbachuu tanan dhiisu dubbannaan duba gartee sheekootiin akkana ta'uun qabdu je'ee olola narra oofee duba garuu rabbii isan milkeessini alhamdulillaahi rabbil aalamiin rabbii isan milkeessini afaan isaan irraa qabat isuma kalee footootiya kaayee baandiraa duba gartee oromootis nabira kaayeeti sheekhul mujaahidiin jee nama tanse feesbuuka gubbatti isuma saniin na arrabse guyyaatti aanu isuma ati sheekha mujaahidiinotaa sheekha qabsaawwotaa sheekha oromoo jee kana faarseetiitu na arrabse du kanaaf duba gartee obboleeyyan hedduu duba gartee faarsitanii hisaabaa wal hin baasinaa ammoo nama galatoonfadha abbaa fedhe wallaahi ani nama oromoof dalagu jiru rakkoo takka irraan qabu nama oromoof hojjechuu jiru rakkoo takka irraan qabu galata guddaan qabaaf namni kuni na caala nama hunda caalaa yeroo isaa kannee halkanii guyyaa isaa 24 oromoof hojjechaa jira rabbi itti haa ida'uuf duba rabbiin itti haa ida'uuf duba gartee qabsoo saatan rabbiin tabbaan haa baasu haadha laa shakka fi namni kana keessatti walillee hasadun jiru kana keessatti walirrallee ilaalu tokkollee nu hin jiru ammoo nama akkana qabsaa'u jiru kana fuudhee nabiyyiin ga'uuf deebisaan kan namuufi qaba du deebisaan kan namuufi qaba kanaaf duba gartee kalimaan san jachisan kalimaan san jachisan jacha dogongoraati yaa jachisan duba gartee paabliika irratti katabameen natti dhufe fuudhee wanti kun ifirraa eega ani ammaas nama jecha san dubbateef hin deebisa ilma namaatii namni dogongoro irraa walabatee tokkollee nu hin jiru kanaaf duba gartee namni gizee waan gaarii hojjete faarsuu galatoonfachuu garuu gizee faarsitan hisaabaan baasina galatoonfadha namni gizee badii balleessees garaa balladha waliif irra dabruu baradhaa duba gartee ammoo jechoota garii kan isin afaanii bahu kan amantii tuqufirraa eega yoo waan dubbattan kanan beene suutamee jaabo mee suuta tarkaanfadha laal nabiin rabbii akkije alayhi salaatu wassalaam namni tokko jecha takka dubbata mee hadiisa kana gallaalaa sirri namni tokko jecha tokko dubbata laa yulqii lahaa baalan irruman kaayyenne dantaa bakkan kanneefini jas futuq jetteetuma afaanii baate jechiisan rabbi dallansiisee je nabiin sallallahu alayhi wasallam jechiisan rabbi dallansiisee sababaa rabbiin itti dallaneen
amata torbaatam ibidda jahannam keeysa gaddeemaa jee nabii sallallahu alaihi wasallam. Laal jecha ati akka tabaatitti bara baluun nabii rabbiif ergame akkama jette kanatti duba gartee mumkin rabbiin jecha kanarraa dallanii sababaa jecha saniitiin guyyaa qiyaamaa rabbiin si qabee duba gartee amat torbaatam ibidda jahannam keessa si oofuu mala rabbiin dhiifama nu haa godhu rabbi siif haa araaramu duba rabbiin siif haa araaramu. Ammoo namni tokko akkuma lafaa kee jecha tokko dubbata. Jecha tokko dubbata khaba kan kannineef garuu jechisa rabbi jaalachiisee sababaa saniin rabbiin jannata isa naqaa jedhe. Sigalee kanaaf kalima jechi kuni hedduu ofirraa eeguu barbaachisa. Jechi dubbatamaa jiru kuni hedduu ofirraa laaluu barbaachisa. Waan dubbachuuf deemtu takka ofirraa laali itti yaadi dubbadhu. Waan fedhe keessatti haa ta'u itti yaadi. Yoo wanni dubbattee san yoo wanti ati dubbattee san hawaasaaf bu'aa qabaa jettee kan yaaddu taate dubbadhu. Suutatti tasgabbaawi. Yoommoo wanni ati dubbachuuf deemtu san shoorarkaa kan kaasu taate firraa dhiisi. Garuu osoo hin dubbanne xiqqashoo duba gartee suuta itti yaadiiti dubbadhu. Ani hanganaan jechuuf dhufe obboleen keenya waan hin dubbadhe kana keessatti yoon haqa qunname rabbirraa hiduba. Yoo rabbiin haqa na qunnamsiise isumaan na qunnamsiise toofiiqa isaati fadlii isaati duba. Yoonii fi duba gartee waan hin dubbadhe kana keessatti kan hin balleessu taate nafsiyyaatiyyaa fi sheexaanarraahi. Ani immoo inshaallah abdiin qaba viidiyoo nama dubbadhe kana keessatti namtichi dubbii san dubbate akka duba gartee toobatee rabbii isaa araarama kadhatu abdiin qaba. Lammeessaadha dubbiin tiyya namticha waan san dubbateefi miti duba nama san xiqqeessuufi miti nama san saaxiluufi miti nama san arrabsuufi miti. Warreen duba gartee akka ati jecha kana dubbattetti yaadu hedduutu jira duba. Atiifillee barnoota siif haa taatuuf isaan saniifillee barnoota haa taatuuf. Badiin paabliika irratti dubbatamte paabliikuma irratti duba gartee sirrooyti. Kanaafuu duba gartee akkasitti wal haa fahamnu inshaa Allah rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandahaadhaati fahmii nu haa kennu. Warra diin sirritti fahame ija keessaa rabbi nu haa kennu ija dhugaasa rabbi nu haa kennu isiniin ja'a. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.